Testiramo punjenje na novoj Ultri, Samsung 45W punjač. Počinjemo punjenje od nekih 9% baterije i kao što možemo vidjeti 43W trenutno punjenje. Iz nekog razloga punjenje na nekih 28-29% opada na 35W. 50% napunjenosti baterije i dalje 35W punjenje za 14 minuta na 53%, jačina punjenja opada na 29W. Kako procenat baterije raste, tako se snaga punjenja smanjuje. Na 85% imamo 21W punjenje. Na 95% baterije punjenje se smanjuje na 13 do 14W. Evo nas, baterija je napunjena od nekih 8-9% do 100% za 44 minuta. Čini mi se da je to napredak u odnosu na prošlu godinu. Završili smo testiranje punjenja nove Ultre i bez obzira na to što se nova Ultra brže puni od stare Ultre, Samsung nam opet podvaljuje sa jačinom punjenja. Kao što smo mogli vidjeti u testu, već na nekih 28-9% napunjenosti baterije, punjenje opada na 35W. Takođe, drugo smanjenje jačine punjenja se dešava već na 53% i tada punjenje opada na nekih 28-9W. To ne sme da se dešava na telefonu ove cenovne kategorije. Mogli su 45W punjenje da zadrže do 60% napunjenosti baterije, a da onda nakon toga punjenje dela u više faza. Time bi dobili bolji rezultat pri punjenju. No dobro, da ne kudimo puno Samsung, telefon je odličan, ima po nekih nedostataka, ali o tome ćemo u nekom drugom testu. Ako vam se ovakav sadržaj sviđa, lajkujte video, podelite sa prijateljima i najvažnije, zapratite kanal. Pozdrav!